Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda tuyerekeza mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'imyaka 17 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'abagabo babiri. Uyu mwana bimuviramo ingaruka zikomeye cyane kuva arava cyane kugerera n'isaha. Uyu mwana yese ajyanwa mu bitaro bya Mujuga aho ubu ngubu ari kwitabwaho n'inzego zibishinzwe, ndavuga abaganga, kugira ngo uyu mwana ataza kuhasiga ubuzima cyangwa agakuramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abamusambanyije harimo Jean Paul na Damascene, aho bano bose bafashwe bagashyikirizwa ubugenzacyaha ari bwo mu murenge wa Kitabi bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Uyu mwana yari afite imyaka 17, yigaga mu wa gatatu segonderi, aho uyu mwana yakoze ikizamini cya leta akagitsinda bigatuma ajya mu wa gatatu nta nkomyi, ari umwana wa gatatu mu ishuri. Ni ukuvuga ngo kuri birote yiwe yabaye uwa gatatu. Aho rero bano bagabo bamusambanyije kuri iki gicamunsi mu masaha ya nimugoroba ubwo yari arimo ava ku isantere. Uyu mwana avuga yuko n'ubundi uyu nguyu Damascene ndetse yavugaga yuko azamusambanya uyu mwana akabigira burage, aho uyu mwana yaravuye ku muhanda kugura umugati wa nimugoroba, birangira bamutegereye mu nzira baramusambanya. Kugeza izi saha uyu mwana ari kwitabwaho neza n'abaganga. Ibi byarijije abaturage benshi, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi bavuga yuko aba bagabo bagomba gukatirwa urwa burundu. Ni mu gihe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure uhanishwa igifungo cy'imyaka 35. Iyo uwo mwana byamugizeho ingaruka ushobora no gufungwa igifungo cya burundu, aho abaturage basabira abantu bakoze ibyaha nk'ibi byo gusambanya umwana ukiri mutonya, bavuze ko bano bagabo bafunga igifungo cya burundu. Ni incamake y'amakuru n'imbere bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri, aho abagabo babiri bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Ubwo uyu mwana yasambanyijwe kugera ubwo ava byanga gukama. Uyu mwana ari mu bitaro ari kwitabwaho neza cyane, aho aba bagabo bakoze icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure babashyikirije ubugenzacyaha RIB, aho bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Iki gifungo cyangwa iki cyaha iyo kiguhamye uhanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mwana iyo mwamusambanyije bikamuviramo ingaruka bituma bagufunga igifungo cya burundu. Gusa abagabo babiri bombi bavuga yuko umwe ari we wasambanyije uyu mwana witwa Damascene, avuga yuko atasambanyije uyu mwana ahubwo Damuru ari we wasambanyije uyu mwana, aho bari kujya impaka bose rero bituma babashikiriza ubugenzacyaha RIB. Uyu mwana yavuze yuko witwa Damascene yahereye kuva kera amuhigira yuko azamusambanya, dore yuko Damascene ari n'umuturanyi batuye mu gipangu kimwe. Aho uyu mwana asohoka agiye gukaraba ugasanga Damascene ari hafi y'urukarabiro cyangwa y'ubwogero, aho avuga yuko ibingibi Damascene yabikoze yarabigambiriye. Aho rero byatumye baguma mu bugenzacyaha RIB kugira ngo iki cyaha bakurikiranweho kibahame. Ibi byarijije abaturage benshi, abandi bifata ku munwa mu gihe abaturage bari gusabira igifungo cya burundu aba bagizi ba nabi bakoze ibyaha nk'ibi byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Gusa abaturage bafite agahinda kandi bafite amarira. Ni mu gihe ubuyobozi bwasabye abaturage kujya batangira amakuru kugiye kugira ngo bajye bakomera ibyaha nk'ibi bitaraba. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangiretse yavuze ko uzakurikirana igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi bitaraba ndetse rijye rihana n'abakoze ibyaha nk'ibi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ikiganiro nakagaruka niba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tubararikiye filimi tugiye gusohora mu kanya saa 6 zuzuye. Turashyiraho filimi yitwa Umutima Umenetse hano kuri Kidasamura TV Rwanda. Imana ibarinde, ibahereze umugisha kandi ibahezagire. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde.